tran mai la ke mani lampang hi introduction hi kan nei mai ke ma hian ke hi lalming thang pa chuaw kania Aizawl District Congress Committee a President nilai kania chuanin ka vei lampang ami hi puwan lal hmangai zela Aizawl District Congress Committee kan Vice President nilai ania chuan athanga hianin purem ruata awma ani hi chun lo hriat viau to karinga NPCC kan media secretary nilai ania chuan kading lampang kabulami hi pusivan lo ruata Aizawl District Congress Committee kan Vice President nilai ni boka Vice President hi pani kan nei ni chu chuan a chakle chia hi puwan huai thanga ania ani hi DCC kan General Secretary nilai ani boka achak berami hi ukesi lian thanga media a kan General Secretary nilai ani bok ani ole Mizoram lunglu kan chanchin bu mi zaum tak tak te u Aizawl District Congress Committee te som na ngai poimo in hun lutak senga press conference min tilotin sakawangin kan lo me ma in zawa ya chunga Aizawl District Congress Committee mingin lom thu kan soya chibai kan buk cheu ani voina hian India mi pui abik takin thingtlang a cheng din mun har sa jok ten kumsom ni zet kan in nga na le kan thlamuan pui em thin MG NREGA December sang ni le som ni le panga athak tak chungchanga Congress Party ten ramle mi pui te tor theina laka an chanvo hum halna nang mani kal tlanga ramle mi puya au chua pui turin heta hian kan lo kala chunga te chuan trang hova atu langa min ti dar sak turin in tran pui na le in khongaina kan ngen ma sa cheu ani Ziramji project hi hian atum atranga tuna tranga hun reilo te rammi puite kara intention na abik takin sa khona rongkai ani thei mayangem ti tlengin ngai tuana min siama chu voinia Congress Party po min ti boi tu tak te po ani statement kan don siam kha hunte arei lo jok nan kan share mayange Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act hi kumsang ni le som ni panga khati laya UPA sarkar khan akal puichana hedan noya hian thingtlang a cheng sarkar na thok omlo na chung ko tin ten sarkar atringin danangin inhlona andil theya he hian chanvo ani awangin andil langa pek ngei tur ani he inhlona he andil atangani som panga chunga ti hlotin sak tur ania chutian hi lo chon employment allowance pek tur anni he MG NREGA noya an chanvo ani MG NREGA thi thingtlang chung ko tin tan atangkai in ain ngana poimo tak ania chung ko vaibel chenga tanga vaibel charuk velin kum tinin mang tangkai chung ko tam tak phuri ta choka vairama peichuan an hlo pa ngai aina sang jok vantlang tan na tam tak asiam bok ani khotlang mamo angin na an kalpuya hlo mu lo om lo boka direct taka an account na alwa wangin thingtlang mi te tribal le nam noi nung tan peichuan boy puisan pa ngai lovin hlo ol sam takin nandong mai thin ani tuna central BJP in akalpui Ziramji a ero hichuan aletling thoka dananga an chanvo right ani tolo ani don tolo ani hedan thar hnuaya hian an chanvo ani na abo mai ani lova Gram Sabha le panchayat te thunei na tiboin central ruwa manna anga kalpui tur ani to don thung ani heba ka hian central in atum vectrin kha 90% te 60% te in atum to dona abak chu state azirin 10 le 40% lai state in atumangai to dona
state te tan chuan purit atlingani keini state hian 10% kan tum ve ngai dona keini ang state pachetak tan chuan purit na satak ani ang he dan thara hian engkim budget khung vek ani to dona lolam na tho atul line in hlona siam ani don lova na to turzat bituk siam ani to don lo wangin MG NREZ nuaya na tho ai tlem dai tho ani theya chu chu thingtlang mi chung ko tin tan chan na na satak ani theyani he ba ka hian India nampa Mahatma Gandhi ming pai tumna ni in alanga he hian na thok tu te na tho to ati za om lo ba ka khotlang in rel bol na palzu tumna ni in kan ngai ani hengan noya kan tarlan te hi athalo zual lai nia kan hriat te an nia pakhatna chuan MG NREZ noya chuan thingtlang chung ko tin te tan in hlona nei hi dan anga an chanvo ania he dan hian guarantee apeni he dan noya hian in hlona an dil chuan ni som panga chungin na pek angaya na dil tu chung kwa tu po tan India ram pum Gram Panchayat amo VC10 in hlona an siam sakte amai ro chu Modi sarkarin athak dang lam nuwa chuan in hlona an dil khan pek ngai ngai ani to don lova chanvo kha ti bo ani to ani tuna chuan na an thole tholo tur chu centralin an rel to dona an na tho tur po Modi sarkarin arel sak don ani Gram Sabha in ti tur an nei to don lo tina ani chu pani na chuan MG NREZ noya hian notified minimum wages angin hlopek ania chu chu kumtin ti pun ani kum khata ni zathum samruk panga chunga in hlona andilin tho theyania chutiang chuan chung kotinin andu huna na dil theina option an nei votrin tuna Modi sarkar in athak dang lamang chuan an hlo du angin an siamanga minimum wage kha guarantee an pe don lova kumtin revise ani lo book don ani lo laman na tho hun lain in hlo na siam ani don lova poisa an mamo hun lain na tho na thei don lo ti na ni ba ka engza po hlo se an pe kang ang an pomangai to don ani pathumna Gram Panchayat amo VC thu nei na chu contractor te puta hlan ani MG NREZ noya Gram Panchayat Gram Sabha ten thu nei na an neya in hlon an siam saktheya project sang an mani khuwa ti ma son nan Gram Panchayat le Gram Sabha te ruwa man na le rotna siam ani trin MG NREZ na tho na chu an khuwa ti ma son nan ani awangin contractor roi khap ania Modi sarkar noya chuan thutluk na zong hi Delhi atanga remote control manga control ani ang mason na project te chu mitlem te hlok nan ani to dona Gram Panchayat amo Gram Sabha in thuneina an lawanga implementing agency chu Modi sarkar aniang contractor roi anianga na thok tu po an hruai lutanga MG NREZ manga tual chung mi te in hlon angkha abo to don ani palina state sarkar te tan phurit asiam don ani MG NREZ noya chuan central sarkarin za atum thina chuwangin state sarkar tan harsatna umlo tunai ro chuan state sarkarin te natanga 40% an pek angai to dona chuwangin state share an pek theilo chuan in hlona thei don lo ani MG NREZ kumsom ni chungzet India ma thingtlang mi te in hana chu ti top ani ta apoi hle ani COVID-19 shipuya len lai khan Modi sarkar hian ruwa man na mu malom lovin lockdown apuanga na thok mun danga pem to makta doi tam tak te chu
an kholama an ho pha chung mi te chuan MGNRZ noya in hlona an nei pha an ta na tangkai em ani MGNRZ hi kumsang ni le paruka mantran ani atang khan ni vai bel chiza sumriat chuang in hlona siamani to a chung ko vai bel cheli point parukin an chor to a kongle tuizem vai bel chi som chuang siam ani to bok ani MGNRZ hi CAD audit telin zirchian na voice ni chuang nei ani to a project hlotling le ngong nei thaber jinga mi ani ti mu chua ani hewang hian modi sarkar hian ti top andu hle ani ti athil ti hian atilang ani modi sarkar hian kumsom pakhat alotling ta a he scheme hi angai poimo lo hle a inflation sang takkara po kumthum chung MGNRZ budget apung lo ani na thok tu te ne na hlo pek ti kutlai tam hle a za som ni vel chu kumtin MGNRZ budget a ma kumami clear nan anda thin ani National Mobile Monitoring System app mantranani a attendance le work digital verification te man ngei angaya Aadhaar based payment system man ani boka in hlo theina ta na danin MGNRZ noya apek chanvo tam tak achu sak bok ani tuna hian modi sarkar chuan dananga in hlo na central sarkar in apek chu anti top ta a kun na tok tu te ta na in ma na thatak chu ti top sak anni thingtlang chung ko tin ten ni za in hlo theina an nei an ta na tangkai le hlo tling tak chu ti top mi an tuma an lo ti top tarenga a hlotlin emawa chung an hlotlin emawangin an tan chuan an mel malian ber congress sarkar laya an duan le bulletin an yawangin a huat thala ema ti top dan an ngai to tabok ani rengana MGNRZ a top chuan na tho tu nei lo an punganga mi te chu lo minimum wages lo halova chor an ni don ani khosak har sada wanga khopuya pem lut ati tam le don panchayat le VC te thu nei na an hlau bok don ani congress in MGNRZ bachau sangram kantia thilput pali kan neya chung te chu pakhatna chuan in hlona tur guarantee pack hloa guarantee pack langtlang taka kalpui tile MGNRZ thak lova angai anga kalpui le constitution in apek anga in hlo theina chanvo pek let le ti te tin rampuma minimum wage atana cheng zali man ti te hi congress party na kan phut te ani kha statement kan han siam te ani a han soibel lek kan du chu kan hriat angin parliament a lok sabha khanin ni som le paruk December sang ni som ni le panga khan he mi chungchang he phara soiho ani a ta chuanin ka parliament a bin phar ani khan opposition lama tanga soiho na le in lungrol na anasa em maya amai ro chu atlang zo talo ani kha dan thar siam tura hian thingtlang mi te zalen na lak sakin andin mun ati niama apoi tak zet ani India mi puitam tak zalo na niya po hei hi congress party chuan angai ani tin tuna an dan thar siama hianin ama kan chuanin kan ngai thlak ta kan khan za kha minon tum sak khania amai ro chu mun then kata chuan za somli te aloni to do na tin ke mani state te po za som kha SMS kan lo ti ve tur kha aloni to do na state te economy hin na satakin among do na apoi tak zet ani a hei state te economy among na sat do na wangin parliamentary standing committee po hian ngai tu non le sela tha kan ti ma chu kanan pu tel bok ani tin BJP sarkar hian India rama thil tha tak lo ti to tu le
in pum khat na thatak lo thlen to tu te malak na hi zoi zoya nuai rea an mani malak na anga kaltir zel hi antum ni hian alanga hei ni za in hlona po alang chiang em maya ni za in hlona kum sang ni le anga a lo ro man to kum som ni zet ti hlotlina rammi puite le mire thei jok tena an lo chor em to kha angai don tak zet ni hian alanga mi pui billion som thum le pakhat zetin cheng vai bel che sang ruk le zali zet seng sovin tiang chuan a hlok na kan lo tel tlang to kha ania ten Mahatma Gandhi hi kan hriat angin India nampa ania direct takin an soi sel ngam lo ma se zoi zoya a ming ti re hi antum ni hian alang tlata Mahatma Gandhi hi kumsang ni le kumsang za ko som ni le pali khan Congress president alo ni to kha ania a wian India zalen na po kan mu kha ania heti chung hian BJP hianin kha Congress party ani na kha anla mulianin thiam takin a ming dai na turata na hianin tun project a po hian kalpui ni hian alanga apoi tak zet zet ani tin niza ni thin za som ni panga ti pun an lo rita he kan soita kang khan damdoi kor thum angangaya mi hip turatana he thil he ronti chua ni te po hian alanga mi pui hianin ram mi pui te po hianin zirchiana state le mi pui te na kantor ram mi pui ram sarkar state sarkar poina ator theidan tur ngun taka zirchianga he Congress party na MG NREGS hum himna be pui kan thlak he mi pui zong zong te poina ram mi pui te pona min thlop vek tur poin voin ya hian kan ani ngenin kan ani som ani le kha zong kha ni sela engemaw han zo belna te om o